bwa kwa mulithiria wa Miru TV Jumatatu ekunitite na mbere boya iri tariki 14 mweri-ini yena mwaka niyo 2025 kankwatwe ni kirinteto cia Miru TV muthenya bitawa Teri Mbabu na obisi ya ngavana itongoretwe ni Chief of Staff Honorable Julius Bijewe na MCs Bantere cia Igembe North ni baliungite nja cia NPR bathato baraboroero ni maitha na koyana polesio harabarombete thirikari kutira ntere sirino karia na kumania na mpithokero ya maitha iretierete NPR bathato boro interesi Rwanda rwa Igembe North ende ofisi ya ngavana Mutuma Ntwethingia batongoretwe ni Chief of Staff Julius Bijewe amwe na MCS nao batongoretwe ni Frederick Brugo na mbunge wa Nteresi Igembe North Julius Taitumune bakinyete nje kutoma pole. Ngavana tutuma kuga pole nja iji no ntubwa kwithukiro i maitha na twatigwa no mwendo wetu wa nja iji Robert na kinya family ya Moses tukwatano na area ingi ya Martin kaita kau bakiari ni bamenerete bonene thirikari bakiwa ni yake bateaneretie no ntobo ukari ni borete nterein na ntoba nterein ni kaba ukuntuko kwantuko yura ni tia security kono Igembe North isiasembe nyawinte onimbu meta mwathi itu tukabilimu no the night kashanjiriria reta itumoma muyumbe isiethirete ire kwa itarure onthe bwana Bijewe lakini bora tuthitha cia katukara nthi tukareka cia sembe na ara kwetu thinere kweya mbwite ya maingi on TV na ntikira ndera ntu tukare ni nthi twerie kuthiria thinei lakini antu baba baro batu turenda kukare ukenda kwe muntu benda ocho yocho kariba kwenda thinei ringe imanto yau na kasibu serikali yetu na kinyagethe ni tweru tukuona power tukuolelwa mulima tona deputy president tukengela kwethwa ya tukwethwa kinya wenu muno tukarite ndene mulima yu ku turenda kuroma na sauti imwe twina MP wetu ngavana wetu na atongeria bonthe na wananchi bonthe ba Igembe North turome na sauti imwe tuwe thirikari yetu itete atia ete tukaritie antu baraba tutiete thirikari ra netu recovery into bietu kenda tubathika na thinera ithirite ingutikia oto bakela no bagwethia ata obo tutindikira thinene ko ndri tikone tumike kwathikira thirikari tu twathikira netu tutethia ng'ombe cieta no bunduki iretire kwithirwa na bunduki kintu kinini sana compared to ng'ombe ugaguthura ng'ombe 50 ng'ombe 60 itionwa metho lakini bunduki ni kwethira waraire na iacoka ke borisi kumaanisha hapa katukwenjoyo imanto ara tukwendelea nayo ngwete ati manto ya gwetoka NPR aja ati ngavana na hondere tukwire bara pakurikana ntukwira twamwikaira nthumbi na hondere manto ya NPR guchokua tura iji no ntubwa kurwana maitha jaja na kunenkanira ngari kenda yoba kulita ngogiji enyia so ngavana chiometie ura ukombekana kenda at least security umba kwa beefed up ndene antura na ikinya waina kwitha agi support mantu operation egutetheria kuthiria thina iji bila utuma mtu eta kwa thirikari ethora itete no to benefit tikaburo choro obo mwekuru na ntumuru mende bua ni buo choro tu ni thirikari hakuna tisa sawa kwa hivyo president deputy president ne yeteana na kumya kwina thineu operation di ura mutongia kuwa ni areo na maratazi na ngali cia assembled kila kitu antu abo wetu etochokia ng'ombe batachokia ni kwaya iro ng'ombe ni chibu ithirikari kali chibu etagwa yukithano inkwete toguriria inge 20 Oriu bakiwa kento batora kuromba kaita ko kaita ni operation na munkatha yetarara githithikite baeta na mbere kumina uruimbo ng'ombe no ichoke ende muntu atechoka tonto boi tukuromba minister mantu jau yategerwe nikenda antu betu bakona okaria na benjoy urethi bwetu no tutu na ari aturimaga na bwe kaburithagia kwa muntu na bwirete kwithire na aki kimantu jari athithagia ngavana Mutuma itubite na ofisine na tutakwenda mantu ya kwiro nanga borisi yongele nara operation iyo number 1 number 2
operation. Number 3, operation. Nyati tukuria professor the Deputy President of the Republic of Kenya no nya aonde minister uria Molkomen kenda nwe ningi operation uria ya Rombi yomba kwijantura yomba gututetheria na ibwe kamweshimiwa no ntubwa ngwataniro monkana nde ira tukona king governor na member of National Assembly na nya county assembly no mwabo tuthigerie hatuwezi kubali kuwawa kila wakati tukiambiwa mambo ya operation mambo ya nini na hatujui tumefanya tutafanya kwa nini hamfanyi. Nkiripotera Meru TV kuma Ntwambo Yegembe North Mbeta Mukiri Onkonja. Ibaya sana Mukiri Onkonja no ntubari botu na njira y'inkinyaniro na tuta na mbere na nteto sieto waziri wa karibu ndene na wathani bwa matora Kipchumba Murkomen no rutiasia arikurutana na mikariri emea arawete njira emo ya kuongela ukaria handi gurune ya Kenya. Ati sasa kwa sababu sisi tulifaidika kupitia wazazi wetu na ile guidance ya kanisa. Ati sasa sisi tumerudi badala ya kuonyesha watoto yetu ile tunaonyeshwa, sisi ndio tunaambia watoto fanyeni vile mnataka. Ati watoto wetu hawatafunzwa vile wanataka, ati hawataonyeshwa njia yenye watafuata. This is selfishness, Your Excellency, and it's the selfishness of the highest order, because sisi tumeambiwa na Biblia clearly, you teach a child akiwa mdogo njia ile mzuri, hata baadaye hata akisahau kidogo he knows what is right and what is wrong and they can be able to follow that path. I want to request our country that all of us who have been given responsibility to take care of our young people, as parents, as teachers, as leaders, let us be mindful not of the things we do, not of the money they are going to earn, not of the infrastructure we want to build. Let us be mindful of the soul and the mind of our children, because whatever they will consume is that which they will destroy them. And it's important for us to sow good seeds, because when we shall be old, when I will be an old man, and my children will not have been guided in the right path, we will reap, even as parents, with a lot of pain, and we will at that time say, we wish we guided our children in the right path. Na mimi naomba sisi wote tufanye hivyo, because if we do so, the security of our country will be in safe hands. Na tuta na mbele na nteto sietu Bishop Ezekiel wa kanisa ya Redeemed Bethel Church Muringene na ureti ya Kenya komedi kaita kaka ina utumi bukethira bweso kanira koloki Bishop Ezekiel na ureti ya Kenya bairitane kwa redia anene na giteyo ya prato kumnyedoni mwandiki wetu wa nteto Murithi Waba. Bishop Ezekiel awatanirite na Bishop bangi ba makanisa jangi mwanya arikitie kuga kanisa nirikitie kugwatanira ndene rutene rurwa igembe nabo baritangugi imwe na niba kumenyera antu babethi na njira mwanya ni antu bakumenyera mikarire yao na miturire yao. Bishop Ezekiel Mongera Ruito wa kanisa la Redeemed Bethel Church International hapa Muringene na Kenya mzima. Kumekuwa na lawama kwa serikali yetu kuhusu uchumi, mambo mbalimbali, lakini ningependa kusema kama viongozi wa kanisa, jukumu letu ni kuambia serikali, kwa sababu leo tuambia katika 2 Chronicles 7:14, iwapo watu wangu walio kwa jina langu wanyenyekea mbele zangu na kutubu dhambi zao na waniombe, nitaponya nchi yao. Ponyaji wa nchi ya Kenya, kaunti yetu umo katika mikono ya wachungaji na maaskofu. Kwa hivyo ningependa kuomba wanao shauri raishi kwa media, it's not right. Kama ungependa kumshauri, ombeni kikao na yeye, mwana mwambie 1 2 3 aidi mzuri. Hata ukifanya makosa wewe, nikwambie mbele ya watu hadharani makosa, hii ni makosa. Hiyo haitakuwa ushauri, ni madharau. Kwa hiyo ni vizuri kama wachungaji ama maaskofu tungependa kuongea na governor wetu ama tuongee na rais wetu, it's good to book appointment, tumshauri bila mambo ya mali endi mzuri kwa njia inayofaa, si kwa social media ama through TV, kwa sababu kitangaza huo sio ushauri, ni uchokozi. Kwa hivyo ningependa tuombe nchi yetu, makanisa wote
wachungaji wote, huu ni mwaka mpaka 2027 ipite, tuna jukumu la kuombea nchi yetu tukapata kuwa na amani. Nchi yetu ikiharibika, hatuna Kenya nyingine kukimbia. Somalia hawana amani, nchi zingine sina amani. Kwa hivyo tukiwa na amani, tushukuru Mungu sana. Hata kuabudu bila amani ni ngumu. Kwa hivyo kama kanisa na serikali, ukiombea serikali na kuishauri serikali kwa njia inayofaa na kwa njia ya heshima. Naona mimi kwamba serikali yetu itasikiza na watafanya vile ambavyo wanaona wakishauriwa kama ni sawa. Juu hata wachungaji ni watu ambao ni wamcha Mungu. Katika dunia hii kuna sword mbili. Kuna sword of the king and the sword of the prophet. And the sword of the prophet is about the sword of the king, because it is the prophet who anoints the king. Kwa hivyo the king and the prophet must work together kwa ajili ya taifa ama nchi yetu iende vizuri. King anastahili kuombewa na pia anasema aheshimu uchungaji. Mungu abariki. Murithi wa banki ripotera Meru TV ku maja mirigone ya Igembe Muringene. Tukirekana na turingata rumwe kumonka kaunti ya Tharaka Nithi na rakariba gikuyu kia ndi wandia marimanti bakulalamika nonto bo wasia stima. Wasia stima ni kutumite kithomo na kinya biashara cia soka na nyuma. Nendele bakulomba mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara kubalikana. Mwandiki wetu wa Anteto Ndagara Weguna niwe wina riboti. Kari na tori bage koyongea ndiarere wandini ya marimanti bakuthete ikera bakugibwa gibwa stima onto bora bakugibwa basogete nyuma nene nonto kinyana baraba thomete mantoni makoneni otomeri bwa stima kinya monkera thaino bakari misi ana beto batikuona no gintu gya kuthoma nakyo batikuona no dimo bachanja mwana arekia na kuthi cukuru athoma arechoka akaramuchie aruthiata ingationa no bantu akaruthia no amendereo ati charuni taino ati etabungi ati chuka ati mwana ati enja ito tokaretero no titima agage koyo kiandiaga ito wanatio anabeto batetheka bakona bakachenura ntundu tainu ya kwende mbegwa nchenuretwe ende nchenurwa ko nwanga kathima limanti ngethima limanti ene kathierera ko niyo gendaruga nata kainya mtiena ko na guntu ko gwetu tuthinite muno twa twathomithiriana barutha wirunding barutha saluni lakini tutie stima thimo thaino kaira na kaira ndara kuma kuthia ukithio ketha thimo tie yetia chanjo twina ana bathomu guko charuni kinyozi bonthe lakini tie muntu kuona mba gwa kau ka market omba kwenja emundu na ukathi kwandika marimanti muntu akandika marimanti era transport ya wandu epte magana maire magana matatu otie mwana thaino kuthomena thimo nini thaino tweka no mwana kuthomire na iPhone sijui mbiyo na mwaka chondi kenda kusanjo tijana na chora urejana na chora kadika chora kwa mbete ndo bachi uketho timu ntondo kuendelea no timu na kaza bora na batu na bagete form 4 badeta university na kinya laptop lakini utona banta laptop kwekira mwanki no ntu twagire mendero no tutesima beto nene kire mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara gutigera na kobaretheria tereno na njira kobaikira stima wagitheria biashara kwa mwana kithomo ene kaigwa Gitonga Murugara we mwene stima abai Gitonga babwe otiyo twekere aga kinya na banjoni wa chiabe yekoyo geto nje twekere stima tona kanya kinya kire yakwa nkenja kwagu na ntulero kuona nkenja bababu baibungu kwagu bai Gitonga Murugara imbinyire ito mwathani ngai na kugurukiria uturetere ito chitima gage koyo kiandia ito tobwe ana beto batetheke baba mabatio karamotie batonyamaragia rerenge bachoka gutuyaga nonto mwana ari ayagwira na kathia athera kaguko gakwa haraka na kabori anko thaika athia thukie akethi nako ngetigwa chara turenda kwera Gitonga Murugara tiri gikuju kiandia na tugurukirie stima ani atio tukareta tababangi tutiokara muinduni ni ntugwa ntwathomithiriana na batikuona stima otie saruni ni ntiraisa kuria stima na gwetweka bana bagwekirwa stima gwetweka batikurirwa ito ntuga stima na tigo tukureta babangi turenda gutuma report Gitonga Murugara tumwirare na ajire gwetu na kurukirite gwetu tirimo kurukire gikuju
athongero ti bantu atiga kwena stima police station iri agera ninga gwakura gwa tugo nanga baka ikuromba tochi baka kumureka betera kura ogoro ere twe murare na twe ne stima agu kama market kondo geto ko kandia market na cho tone stima kanichere ogo tukuru to kwenda gwakirwa na ati uturete na turete stima na cho to kaita antu babange to gutwanja thimo onto ne MP na araja na nkare arathongira gwa tikata ije anoka mwe athongira ko kandia ero tuko mundaga tukanza oka mathongira ko kandia akathongira lakini akamure kwimbi ono to testima Umagekoyo Kiandia wandini ya Marimanti Gecigo Mungege Dharaka Nkiripotera Meru TV Rietoka Bitandagara Waiguna. Na tena mbere na teto sieto mbetoni rititwe kiria bangi masindano ya mubira county ya Tharaka Nithi kwambiriria masindano ya mubira ya antwe kuruni kenda kubareta mwana kinya ukiria obiye wabio mandiki wetu wa nteto murimi wa mbogo na utariria Kiluki. Njere moya gukiria mbeu mbithi ndeni ya gicigo bunge kia Mara mwana gutigira batire thongiria kirinda wa Chiambo Gita ndeni Chi Foundation ni ambiritie mashindano ma mubira wa magoro ndeni ya gicigo bunge giki. Vijana wanateseka na wako na hii issue ya pombe, lakini with this sports we are able to empower them so that at least wasi lose hope. This tournament is not a tournament for Kibara peke yake, lakini it's a tournament for Mara. Itogwetekia mubira jitu jogaita vijana bingi kumake ulevi kumake idleness nenya ko lose bona beiga wa mtu ako lose hope itoka batetheria na kiaraniria na ndiki bandeto mwambiria wa foundation eno Kibara ugite agatigira kugwata mbaru mbeu mbithi ara ugite kinya mubira uyu wantu arume wathira kambiria mashindano kinyama kuruntere inu after twathiria Kibara Super League kuhusiana mono na youth baba category ya men na ndito kanjeria women category ere kethira ikanjeria December na ito koromba twethere tore amonya na ke teams youth ya ladies. And as Chi Foundation tutaendelea kusupport vijana hata wamama hata kila mtu. The female mpira wa mama wasichana itaanza December, and it will be very good for them because they also need empowerment. Noe mukaririgite wa FKF ndeni ya gicigo mbunge kia Mara Gideon Gitonga akiuga mashindano ta mama magaukiria nene athaki ba gicigo mbunge giki. Riu kuma riria mbomba kuririkana kuma wanani bwakwa ntirega ndona ligi kithako kumara, lakini niturathakire ya mbere tukigeragia ya kinyanto ya kuama Kibara eja turikiria na riu tukwambiria ingi ya bojero na empowerment ino nini nkuona imbega na teams jetu kumara igaukira. Ndi mushindi wa mashindano mama Mara makwirigirwo kurikia mweri wenana akanenkerwo ciringi 200,000. Idea is to empower them, and as Chi Foundation one of the things that we're going to do is sahi tuko na incubator of 500 and something capacity. We are buying another incubator of about 2,000 capacity so that tunaweza match the demand and supply ratio in Mara. And from next month we call upon everybody, be your brother's keeper. Look for those ambaye unaona wameshindwa kwa hiyo biashara ya poultry. Send us a message, we will go there and empower them. Winner akona girima ganajairi, that is 200,000. Na the second position akona 150,000 na third position 100,000. But tekuga iwi sio zawadi yake tukaeza na kwena zawadi ra nyingi zora boigwa itobaete uniform na mibira na to support referees, to train referees, na inside that toka award the best players with 50,000, golden boot ibakwe wanyabo 50,000. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbita murimi wa mbogo. Na riboti ni tukinyithe muthia yu nteto cietu nkatho cia mwanya kiri barabonde bombo kinyanithia nteto cia Meru TV muthenya ngakwendera kaita katho ngikauyuri ni tharimo bia murungu mwenenya bitawa Teri Mbabu.